life hi bol lo now hiang so thim tan life hi bol jing ding ka ti hin a hin la phat akilem thelo jin bol thei povin sunday ni a chu bowling ka go thim hin a la sunday ni jong hin bol thei tapon tu la sung ka het khil lo le tu la sung a hi life ki bol khalo hi le kilomin apa mol he jingin life bol hi sei ma sat ding ka go da hin a hin la phat hi akinei thei lo jin kan sei ma sat hi pon tu ni la hi a thu in a po ji ti deu ham hi lo le ha phat ong kinei ji ti ding ham khat hin tin tu ni la video title zong chen ken sun tan masang wa hi biong thung ding ham chu sei thei kitapon Siroi Lily Festival tu la somni akona somni le li chan hi ukhula Siroi Lily namun ako ki mangding a hin me thei ho hin Manipur state government in to go na sata abolovin Siroi Lily Festival ading hin dangka crore nga di chet sanction abolovin aki gut now hi hana sa hle jingin impala ko na transportation chile vale na ding injong dangka lak nga wal hi agoro hin aki gut now thu ho Siroi Lily man na ding chu chang thu ho chu nilha khat news chon ki che ten kan seitan ha velin jong seida tawitin news ngai jing hon in head dio kata asanin ji chun avelin hin seida mai katin Siroi Lily manga chiding mei thei kho koi ma chi thelo ding a hi mei thei hon Kukite gam sung hin chot pa thelo ding a hi ti in village volunteer eastern zone hon Gihna lekha khat in so da win chu chi Gihna lekha ong ki so do anung chun tangkhul mei thei ho kha khot jing khat asang ka sar ki ti pa chun ahin don but loi chelen ado dal na thu ho ain phong do loi chelen asang ka sar thi panin thip lo lain ti ding da na hen tin tangkhul thingnoi mi Nscn thingnoi mi ho ung tangkhul region ki ti WTR ho tangkhul area hon tuli chon thupun khat hen bolovin village volunteer eastern zone hon press statement a so do chu sangten thi mo chanavin so chi press statement ki so do chu milong ho adia tangkhul ho ki chona danin kalau ve ti hilin en so do tawin village volunteer eastern zone hon sei chu adang hipon tu jing ka alang news ngai ho chon in head hoi selling o hian amon til se jong sei povin Siroi Lily Festival chu so pi ulenau adia tangkhul hon phata in nomten hin mangovin mandingo vin ahin la mei thei ho imphala kuna Siroi Lily Festival mangdinga chi hon Kukite gam sung hin chu lut thelo ding a hi koidawang mei thei ho Kukite gam sung hin chu lut uma hi le thilse thilphalo atwa chunga thilse thilphalo thuna hi le aman mo ki pu ding hi tia Gihna na bolo cha ichi Nscn ho hen IP ham khadu ki tham kha na ba sawin press statement ahin su do ngalawin amon sei hi village volunteer eastern zone hon press statement su do na wa Kukite gam sung tia mention na bolo cha azanum lo hi lo hian Kukite chena gam zo se chu Kukite gam sung hiding mong hen Kukite gam sung tia mention na bolo cha azada now a point zong ka hedi pon amoy ki gam nei sa hin amon sei hi tangkhul ho WTR tangkhul region ho Nscn ho na sei hi dang hi pon ugrol district sung hi abon cha milong ho gam hi en kuki hon ugrol district sunga kukilen klemo bolo a hi lo le kukilen tia ki gam nei sa hi angai ne hi poi chili chei lo be ding hi tin an sei ve ukrol district sunga Kukite adinga gam in chi khat cha zongum lo hi ti hilin a seven
chuchi village volunteer istan zone hon president menat so do cho ki chona hian ki movet lo helding til si til phalo so a he jong le ti hilin Gihna kamcheng direct a so do lo wang chen atu se yu cho phata ai vet na hele ki Gihna thu cheng jing hian chuchi president men in so do jing ka le news a kim ke in detail te in se yutin tu hai thang pi khat se yu hin i bol tu mo a hi lo le amon a hin bol tu mo wa hi le hi chi siroi lili festival ji a he nam khat le nam khat ki ka ki het chim to lo na hong ping do the healing chan ge nom do tan mấy thầy hòn cũng cái gam sung in chọn lụt và ai hòn in tin và thil phalo thil si ông chuẩn khá là vang sợ à mấy thầy họ to cái đầu dính sai viên à mấy thầy họ to sốt dính họ hi chi tăng khul họ hen ipien bol đi vem chi dòng hết xây thế ipon kỳ sát man chui ipon hi dòng lệ hi ta bằng thil su hi ta bằng thil dòng hi thế hi thì cái xây ai hi bảo viên ha Nscn này em听nói mi họ dính sẽ dòng hi ta lâu viên chỉ tu ni khâu dòng chân ukul Nscn le khá khát in số đấy ukul Nscn le khá số đó chứ hắn về leo hen vậy là ngam meeting a câu in ukul Nscn dòng hi chi adang hi pon tin hi chi hen agenda cho pedi povin ahin la agenda pi lo wang hin a sei nom pi piano hi dinga ka gin mo he ukul Nscn meeting a câu he meeting order so do he meeting notice so do he zan hi main sim som le thumni khwan so do he tan ukul Nscn agenda a sei lo wang a hen aung thong ding jing ni kho main sim som le nga Friday ni kho le hen ukul Nscn conference hall mona sunlam ni dan som le ni le hen president kukin pi ukhrul district president KSO ukhrul district Zalenbung House Sapu Shanghai House Sapu Mongkot Chepu House Sapu to Litan Sarai Khong House Sapu he meeting a ko he Nscn meeting a ko na hen Kukite jing a ko he milong ho khat jing cha jong pongpon ichi hi thilang hi pon tin KZVV hon president men so do now chung chang thu ho chu saying a good jong hi te ding a hin agenda pi lo wangin a sei nom hi het sa tawang khanin an koi mai hitin nagam sungho wa hitawang thil su che loading hitiding khatiding hitawang thil su thil phalo thunai le hitiding khatiding na chungwa hitawanga he god na kipiding ti ho sei nom hi te ding kata asanin hi jong a hi ding che het sa jini khole kuki house ho kukin pilam kai ho ke solam kai ho to Nscn kyo na anei ding o hen kyo na in nei chai le thu kichi khat chung pot tan tin kyo na nei masang win iti mong in te ichi thu he sei go hin te ti jong he i sei thei di po win a hin la gin chat thu i sei o hi bo win na ha tangkul ho thu sei jing lai win comment ho he phabe ba hong moment comment zong in sim da se se tin tun la he tam dang tam be se pon ni la pha ti ho en comment hin bol zo ho zo sin bon cha win ni la pha st thangcha ho ki win hin sei hin sim nge I am ho hin ipi bol zong leo don bu loading a hi mấy thầy gal ki chai pha le olola don bu diu hi di thawe melma tam ta ni sangin a handle dan a bol dan thep ding hi goleo hen apa zodem adang hi ni la party ho hi dewin so people comment hi simu hi chan chui hian lang state government hi bangale tu lai ta a Siroi Lili festival man na di nga dang ka kror nga di set sing so na bolo hi lung don chum che jing ne lo chalo ai na lo hinda tha relief ke ma ho chuchi dang ka kror nga chu ki hop pi le isan ge phat chum pi di vem
state government policy on khat be bel igala hile nuizat umama jing Shiroi Lily Festival state level festival ahi lam jong hi an ki be se pon tu chunga thu so bol na ho si vet le anga ve chan nai tai tin nga ve chan na Shiroi Lily Festival tu chunga mangning hi state level festival ki ti chi jong le e hon kut festival iman ji la yo chen state government in budget hi zat lom no hi an sim diu ka ta san po atam pe na in terms of lakhs a hi ding ka ta sanin ichi festival khada lak nga di chet budget ki sim hewang che wal deu jong ka sein a festival chu thu chu mi tan ichi festival ki man ding ji a mấy thầy họ tọ ai họ chula aki bui sa hewin milo họ to hin iki ka wa he sagu jong ki sep ngap hitam ti jong he yalo the ipon izi hin sagu hung ki sep cho ipi lo wa hin do diu ham ti zo he hingai to wa phading ham tin ka gelin cha family vlog in a say he ken jong hi si ka gel hen sante politics ngen hinti kepita ke kapupite in anabo bolcha pha hi ichi milo ho policy program khatcho ahi te ding ta sanomen achuti lowa hele ichi gale to light a hi tabang festival lopi ta manding ahin go lo mai thewin na mango hen milo hon mango hen nôm tên mang hen asipoi ehin la infala kuna me thei ho state government in transportation angai tu pi wa transportation ading adang ka laknga sanctionable wa me thei ho jong na wa sela chuji festival a pangdinga aki go de cho ngam jong angam ovin me thei ti fliman at ho kai ku ki dipachun ka chi le ka chi ka hin la ka hin ka chi tho tho ding festival manga ka chi ding hi tin social media na ta do chu chi kai ku ki ti pan social media athu sei cho sek maya robin mangang ki ti pan an don boken chi da jing in mo se an thi be ning hi iga chi ai thi ai pi phachom ham chi lo pa zo hello ham teacher tin an sein mấy le ho he chi dong chi ding in ka da san pon tu ma sanga federation of civil society son khagui district ka ho pa dingo senapati a ka chi dingo manpur gamsonga district zo si ka chot dingo hi tia an phonu to tu chunga mấy le ho Shiroi Lily festival a chi dinga ki go do hi hong ki bang chet khading ham ti he kenzong ka gela hian ahin la ukrul district sunga he ukrul road a khoi ho kitam be se lo hi je ai noi se bolwin sidinga ki saloi jong hum khadem ti jong gel lo the lo hin ukrul district ukrul lampi to phanau he khoi zat ham khat bo hian ukrul road in a to phana ho sa ho jingle dc na ko hi abula ka saitan ichi dc ho he phata Gihna hong ki bol di ham ahi lawa hele idawang ki pal na thei dingo thumop in ki bol khum diu ham ti jong he se lawa jong het sa hi in May date 20 lehen hichi program hi ki panning a hi in Shiroi Lily festival hong ki pana til si thi phalong sun kha ding hi igelle de pon mấy thầy họ hi thang cầm đàn in ông viên chính theo tiền hi chi mấy thầy họ tốt sốt dinh mấy thầy họ khắc khụt dinh phát sẽ mi châu dinh họ hi trong khát hi vang chưa cái đoàn Buddha lệ áp phật rồi dem thì hi kiến cái gel khát hiền so le boy đúng học kỳ mình nó say hi popular government thu hin hil cheno
ยังไง next เลยชี popular government ทุนเซลตินนะตัวเฮสิรวยลิลี่เฟสติวัลอะไรสำคัญอันเซนอะไรเหตินขัดเว้นชิมมองเงี้ยชีไงมาดีจะเราเห็นนะ village volunteer eastern zone Kukite village volunteer eastern zone KZVV EZ ho in asayo hi milong ho hinga achai na chu tep na jong hin bol na lai hin so pi milong hon hi chi mai thei ho ahung diu ka kha pi hi gel khiel hi win tia thu chai na khat abol hin lai a hin la thu ki ti mo chu apha la thei lo hi chi tangkhul ho hin chu chi president chu a hi lo lang tein an khila ki tawin KZVV ho in asayo cha mấy thầy họ quay màn mấy thầy họ quay mà cái gam sung vin hong lụt hi vin cái hòn dòng là gam sung và không lụt bổ vin cái hòn là gam sung có ra bol bị vòng hen nắng hòn dòng cái gam sung ra bol vin gam gi hin kho khel hi vin ya Gihna anh bol hin hicha kagam sungo ka area wo tia mentionable hen kukilen tia mentionable naw za umpon kukite gam sung tia mentionable naw za umpon ka area o hin kho khel hi win ti se in hichi zan hi a KZVV ho thupon he zanim salang pe ai tan china 11 May nya thupon he tan kasi bang chun hi chu chi president mena chun kukilen tia mention ki bol na jong umpon kukite gam sung tia mention ki bol na jong umpon ka gam sung tia mention ki bol na jong umpon kei ho area sunga honglut hi win kei ho area hin kho khel hi win atiu chu Nscn ho hen a hi lo lang lam te in interpret an bol win ana kile do win kukilen gam sunga koi ma honglut hi hen kukilen tin ukhul district sung milong hogam sung chu kukilen tin claim bol veti ahe ungtang khul region Nscn ho hi kukite chunga ngo na hin Bolkit ito bangin president men an kisu do ai jong le thil phalo de lo ho hin thil pha de lo je wa cho mi hin le landing mi sit na ding hol gun set a hi je wa iti ahi an bolo hi ki to ding de lo ki cham pi thei lo hil lung pha keng lo ku ki pe chou do jing ding bo ho ki chi tang khul ho he chom khat hi wang chu a the jong le a koi hen thu se la sa he ina ki team phorwa me thei ho to gon me thei ho lung tup hi imo so sa lo deu hi ikitep na nom pi pe no hian lang icha thanglal son hlang hal comment hi khaben sim nge sarpoi ni sinaim ho tu se puna chumin a hin lam kai hon a hin dan hena win ti tin ka gele ni khat lewang le thu na hum nan ti lam kai hon pathin china ti tawen henge to a he mi thamin mas seida phoritin lam kai hong an siute izi hin ai ho hen seidinga lom heutin selo dinga lom ho heutin kam chepot an bol da phoro hite Sarpa state government job ni ho hi talk so ai lo interview bol thei lo di ham Sarpa state government job ni ho hi apanwa pat hai thei lo di ham em Joseph ki bola interview ki bol mo di ham hi jong le government against a sei thei ding so hi povin lien singson official in se tu chung hi chi festival hi thangku lei do pi naw hi sarasunga thil khat lin ta agel abol gut do kiu kiu hi
ichi hi so pi paw na seitan mai thei ho policy program hi abula ka ti pen chi hian mai thei ho hen Kukite hello je hello pharwa he aso pi ho akine pi pe no hi chi milong ho hi til do te ding a god jewa ichi a bolo hi jin ching theu te Zeri lalboy ayam ho ke ni su kiso hitan kichan ding poe nagale nagahon pom zo pom lo hitai ayam ho hi chun na ki ka ki khen pi ho chu nagale na naga sema ho ahin alam kai pau chu ayam hon tu masa ki khen pi chu sema ho hi tidan hi tu masa ngan zam do thu hin fiction abol now official te na phung do hi live ayam sung hi akike su to bang chei tawin a hin la azam do ho hi mi tambe se lo danin omin sign bulin ta ta in tawin lang ku kizo cha te e sugen the now photo lim le thu seng jiwin lang benerlin pp lampa ma ta di mo ati la ko na tangkul hon in direct a me the ho ki thu pi hi ichi lama thu second simahi Lien singsun official in se sar mai te ho neulaya sapang ni kina anula pa masanga ki phausa khat style atho wa he government in solta ta le hunglo diu hin so lo jewa hungnom hiwe gap thi hung zo hung po bin de chi mai the ho he hung ta sangin achi nom ten ho che flight in 17 hein vel kol zong iza head ham ahoi zong le mai te ten ku ki gam hin ho pawa kud manga chi the popos popo le un ve lo le ni ki chen tau te sei pu hong sai tho se ya gin lem lal nei sil u ke nge ho hi okay nge ho hi okay nge ho in divide and rule policy matkum noi chi meeting ai go do hin hi chun ai hola divide and rule policy divide and rule ho itu mon ho hi pai do te ti ase he so pi pau gin lem lal nei silin curious in se chu ka ngai sang ta khat ni e ki pa me a kho le festival la ki le buwa rambai tingol ho tampi ki tol dio civil bona aban le man cha jong a ki choiwa dena hi chi u keng ne ho ga ma pan sa denwa abol cha no mo ile kilo me se thei poi Lien singsun official mi ho ki go dan chu e powen idawang to gun jong chu zong thei tho hinai ayam kisan in wang hin ko mang ta po ti tu pet hin tu pet ni tiu le lam kai chen hin gel na win ti tangkul milong wang hi kisan lo be dinga hi ichi h alet dongel tu se hi hi chan chu tangkul ho thu an se ise an ngau tin to abana hi how golin song loi ina se hi separate administration ni del hi imuna di vem nangel danin separate administration lang an sei taute separate administration to ideal bangwa hi delole imunai sailo di hi hi to banga separate administration imu wa hi le bailam bi se elo di ham lumuna ehoni pi bai mu diu ham separate administration muding ti ta ta wa hele mi pi zong esu gen thei thu ngap cha hiu ngain lam kai ho zong hesu gen thei thu ngap cha hiu ngain comfort zone i bon cha wai da ho ngain tua in common he veleuchen nang zong ke zong lam kai ho zong
khát riêng cha dòng comfort zone đã hàng ngập cha yếm povin làm cái hòn dòng comfort zone đã hàng ngập cha povin mít ham hòn dòng in ngập cha pove ý tiêu ai là imat cha hi đi lâu điều hi hai giờ popular government tool say ute popular government hi tua hi tun do te na dinga he pan na sata alau hin popular government man puste da tun do na dinga he ha BJP MLA mizan khat to NPP hin chule JDU MLA mizan ham khat agoma mi som ni le khat hon prime minister to home minister hinga memorandum an pi ludwa Manipur state sunga popular government nei tun do pi tawin president rule om wang hin gale tulin machal na gale tul ako na chamnal mo na omdi poi hiji chun popular government nei tun do pi tawin tia memorandum an pi ludovin memorandum an pi ludo hin chuchi memorandum pi lud nong chen BJP Northeast in charge Sambit Patra hiji Sambit Patra hai BJP national spokesperson jong ahin chuchi Sambit Patra cho ahin solvin BJP hon Manipur ahungin Imphal airport ong thun thuna chen helicopter in direct in lamka ahung leng ludin lamka ong thun thuna chen LM khaute to vu zagin MLA vung zagin walte anakimu piwin close door meeting an evin ipithu seutam het ai poi abanin Imphalin an kilevin Biren Singa kimupin meilhe MLA ho kimupin speaker kimupin meilhe izat MLA zan har kimupin ongin kangui khupya chin MLA nemcha kipgen kimupin abanin Kukite so ho kimupin MLA nemcha kipgen to jong close door meeting an evetin to so kimochen so da wen Ahin la BJP host na kileb win government formation popular government sim do na dinga hung hipove Manipur state sunga chamnale mona om na ding to gon sima hung hiwetin ana saywe ahin la to gon cho koi man hai jong hipona do te tu den tua popular government sim do na dinga he kukiemle mi som hon jong government tha sim do ding go hot so ato sot veti a he thu ki thang hin thu thang om hin hinte hipunte zong iti po ve hin la thu thang social media la a thu ki thang chui sei wa hin KZC governing council meeting zong an che anani tawin KZC in zong popular government sim do na ding chung chang thu ho jong na sei kho mo ven thu lu na la ho cho mi pi het ding in chi te na phung do nai pu ven chu chi thu lu na la ho popular government sim do ding chung chang thu a KZC in thu lu na la ho to sot ding ham to sot lo ding ham ai lo le I to bang ham KZC standpoint cho apun do lo pe no cho thai ni kho me ni sim som le gup ni kho la hen Guwahati muna KZC panna kuki mele ho chule SOO group hon meeting anei dingo hen chuchi meeting anei tingo le KZC in tuni khoa KZC in zanini khoa thuthu nan semo government tha sim no nin chungchang thu thuthu nan semu cho a standpoint of KZC in chuchi meeting a cho phone do dinga go ro hen itobang lampa ngong hiding chu sei thei nai phone izi hen chom khan nga le hen KZC in itobang decision na lau ham hong kichi be maintain akin o thimam tun la ai ka sei khel mel mul zengin anaki he thi moitin izemtia KZC in government tha sim do na dinga Manipura government tha sim do na dinga Ahin nopi khawa hilewang chu Kukite chu ki chai de eding hi mayuin Manipura ko na atumbi akiwai pu na dinga separate administration kidela meile ho vai hop na noya kai ta pove meile ho vai pu na noya kai ta pove kitia
Manipur gam songa government tha sim do ne dinga inop khau le wang chu nam wang si mi wang si hi diu hi ti ke ya mi mol pen hi jong lan ka sei do no men Manipur government tha tun do ne dinga ai ho ki kum na diu pon anop le ki tun do win tin alo lo kilo ta win ai ho hen sei ya jong i sei pu lo wa hi pha hen hi chi government tha ki tun do ne ding thu ho po lo pi ta a KZC meeting a i sei wa thu na ila wa to so dia na to so lo di hi jong le sei kham jong ka sapon ken Manipur no ya kom da poi ti ai ti da na Manipur government sim do lo ding thu po ai boi ham sa nga chui boi pi dio chu separate administration i pi bo le hen iti pan la le hen i mu the diu ham ti zo hi focus ki bol le phajoding in ka gelin lam kai ho thi mo ka chan nei pon ai la hi ti zo le phazon te ti hi ka dei dan khin phon do ahin goti muna meeting nei thing le SO group ho hin kuki mele ho an sele KZC in Manipur government tha sim do ne dinga support hin bol khau le wang cho kumni sung gale tu le hin ne yo me the on tha chi min ding hin go do me the hon chil ei sit kum wa ei kai thang wa abong bonga ei sat chen wa ine lo ho e hal ha pi wa i ho in ho tam ta hal ha ho hi mo se so ding ham ti hi ya lo the ta pon Kuki Organization for Human Rights Kohura Chairman Utu say Izem ti a Manipur State sunga government tha ong kitun do kha hi le e ho dinga hi man tha na lin ta thlung dingin pu Benjamin Maten aseyan President rule hi apha hian President rule ji hin me the hon agal bolo ngawin buffer zone la in zong ki tha ta povin chip be en omovin hile gal hi akichai tawang danin om do tan government tha ong ki sim do a government tha ong ki sim do a hilawang so me thei chu kon chief minister hin po jong le kon in go le gam go hen te ding ham kon a me thei chan khom pi to ei ho ku ki ho thing hang mi ho asu pi sangam hi lo ho chu hen te ding ham chong hi gel igel lo the lo a hin khem chan in pu hen lang biswajit in pu hen lang Govindas kun thoja min pu hen lang kon hin pu hen lang hi jong le biren bang hil hi jong leo Kukite dia na ato diu chu het sai hi ji chun Kukite ni gel diu hi government tha tun do ding a hi pon ba kol ti mo nên jadi ai hom tu ai boi pi ding pen noi hi hadang hi pon separate administration ichi bo hi boi pi hotin government tha sim do ne hin kisalel po hite MLA ho jong kisalel po tin CSO ho jong kisalel po tin chule MP ho jong kisalel po hite separation day kin gon ki mangta me he ho to ki khen thing sel ke Tauve ti akiseya ole me he ho to ki khen thing sel hi wam Manipur to ki khen thing sela iki ge lo lai ham ti hi koi son lin ta khat ken dong no men ami pi ho to ki khen thing sel a government to official a ki khen thing sel hi lo wangen ai ho le ho ki khen thing sel dan in ki ge le hen bon min official ta ki khen thing sel hi lo lai ji wa cha na ki khen po ve Manipur no yom na hi na lai ve e ti ding wa ai ho government tha sim no ning thu po ki pu mu wa Manipur politics ai ki kum jing na lai hi angai na jong hi pon Manipur jong hi halel be se tawin daum the jingin
เห็นไงมันปูทุยเสียผจมปนตินไอ้หอมีมอลอิมัดใจโลหันน้ำพี politics ทุเสียจงเลยเห็นคนนี้ทุละอดีจงเห็นปนอลินอลลฮอCSO ฮอ MLA ฮอเสียจูน้ำพีจูขี้ไก่ทูดิ่งเห็นน้ำพีกงตอลหอนอัตอลด้านจูอีกงเงินจดนั่งดิ่งหลังจูจดทูดิ่งเห็นอีจิทุจงเห็นหาเสียดาเตาหิตินทุจุมขัดเสียเตาเตอินเดียและปากีสถานขุดเจงาโดรนฮอลและมิสไซล์ฮออากิกับตัวลายชันบาลูชิสถานกำสุงามปากีสถานกำสุงอิน่าจงเฮปากีสถานกำสุงาดิ่งา province กัดเฮียนบาลูชิสถานเฮบาลูชิสถานกำสุงาบาลูกทิ้งไว้มีฮอนปากีสถานสิไปฮอฮีอินเดียตัวปากีสถานคิดเอาเป็ด chance ล้านนันเนวินบอลตานันบอลวินนะบาลูชิสถานลำไก่ขัดเองจานฮิลาเป็น independence อันพงโดเองบาลูชิสถานกำสุงเฮ independent ที่ตาวเวทีนsocial media ละอัตุพูนันบอลินอินเดียอินเนเฮตปีอวิน United Nations อินเนเฮตปีอวินบาลูชิสถานกำสุงเฮ independent ที่ตาวเวอัตุมบีอาคิไวปุที่ตาวเวเนเฮตปีอวินลังบาลูชิสถานกำสุงาจำนวนบอลลิงเองUnited Nations peacekeeping UN peacekeeping force ฮอ UN สิไปฮอนี่สนุดปีวินลังฮิจิปากีสถานสิไปฮอฮีเดลโดตาวินทีนNscnจุเลนิวเดลีโคปีอาบาลูชิสถาน embassy ฮอนโดเฮียนลังนิวเดลีโคปีอาบาลูชิสถานปลายโตสาฮีเฮนทีนเงี้ยนันบอลิน independent นั้นพ้นโดจ่อวานอยา news headline ขัดของสุดตันสุดสันเกียร์จุมินปากีสถาน government เนี่ยอบคุมเตะดิ่งกูราสิไปทานะหน่วยจิมิดดิ่งสุนีมดิ่งกูดิ่งไลว่า independent นักพ้นโดว่าที่อาจจะมินปานะเห็นละเห็นไอ้หัวจงเห็นตัวเฮมณิปุรก็ฮิตาโปเวทีแหละมณิปุรฮิตาละไว้แหละมณิปุร politics ไอ้บอลไอ้ที่คุมน่ะลายหัมมันพูด government สิมโดนดิ่งทูฮอปว่าอีบอลไอ้ที่คุมหัมอีปันละนะฮออีคุยอีคุสะฮอชีอีเกลพัดโนเลวังเสียวละชีดอมิน separation day กินก่อนอีมันดิ่งก่อนเช่น ITLF ให้ล้ำกะลังseparation day กินก่อนล้ำไกดิ่งนุ่มเหี่ยววิน separation day กินก่อนมันนั่นดิ่งpermission อันนั้นทุ่มวิน DC ให้permission อันทุ่มวิน separation day กิมังมันพูดโตไม่ได้ฮอโตที่เขียนทิ้งเซลขี้ตาเวทีอีกเขียนทิ้งเซลนี่คู่กิมังดิ่งมันพูดไว้ปู DC ปากออกมาพัลนักกิทุ่มจูอีเกลจงละเกลหาเซนที่จิตทุ่ยกี่หาเซล ITLF ฟันโนมอสาดีหินAhin la district danga jong separation day kin gun ki manga district danga CSO hon permission athu mu jong aki hepun ahin la akin gono amang modi povin akin gono chachi la thowin I bola ITLF phone permission an thum khelo ham I jong hi do na question lin ta khat ken bol no min ITLF phone chi khatve clarification khat hin boleo de sa hin IPZA permission and thum ham ole DCN permission na thum lo le I chicken gon hi na bol thelo diu hi ti atupi an pi ham ti jong hi ka dong no min separation day ki manga manipur vai po ho DC khat ko ma phal na ki thum chu kin lo pi ta ai bol so mo se so hi tam jong ka ti nom he na chule pu Benjamin mate thu se khat in se be kining e ha a sei thim ngen a sei be chu nal zela sei the ngen sang ai wanga atong do di do hi chi ji ai ki ma chal the lo hi ati khat hi ta gel le adi be se jingen hi zong Ahin a sei mo ki pon nam thu en lang ipi thu hi jong le SA thu jong hi
iha sei be sewa athuai sei minuta grauna imacha nom lo wanga he athu be ma he i sei min ga mo hitan nei hoi athua sei tho chimte ato dom lo te hi jewa hi i movement no jong hi macha lo hi chule gambel hi wen tuple doi ne hi wen i pon la naw hi tuple doi nei ho pan la ding dan a hi pon chom khat me le hon gal hin bol khumwa chu chi gal huwa chu an chat do mai dan nin akilang do tan tup na nei ta hi le hi ti a hi nei le ho politics so po wa hi ki kum dot diu ham kati no mai gel phawitin mi pi jong ki gel phawitin mi pin jong comfort zone da hautin CSO hon jong comfort zone da hautin SO group hen lang chule non SO group hon jong i bon chawa comfort zone in da hawa lubna chunga kuna separate administration idelu hi ida ha lo wa hele imacha hi di lo diwa hi athumai maya tuni chana lo thing koi ma umpon gamtum dela ki phinna bola athumai maya lo thing he koi macha jong umpon tin hi ji hen sa del ka hi ti mo wa hi le ki pan thau te i movement hi achi dan kheloi tin tua i bol bangwa hi bol le hin athu jong hong chibin tin hong dai dewin tin gale tu jong hong dai chi en tin sting ta le separate administration ni delo jong hi hoi lai thung ham agi na lam cha jong in hello na diu hin nai chai tai ka ti nomin tu ne him ka seil dinga lom lo tam ta ka sei do tan a hin la punat walji a hi tam ta kan sei do hin koi ma jong ka dem pun koi ma jong thi mo ka chan pun i bon chawa i thi mo we ti hi ken ka din pi hi ke jong thim ka ki chan pui lam kai ho jong thim ka chan pui koi ma cha thim ka chan pui ni pi ho zo siong thim ka chan pui movement bol hi wa hi le ilung gel phau hi tin wan la tha taw hi te ti hi nam mi pi te ke ma i ma cha hi lo jong leng khen tep nom hian nang comment khat le ni na simute it's a let dongel 5 crore chus Sirui festival hi pun tin IM ho api o hebe pinti chi achu atil ki si ohong bangwa hi festival a hi zat pp ki pi hi edi lon khat o ma hi Sirui mi sirui ati winna beauty pageant ading also ka het kilo le laksom ni langa ham khat hi le kilometer beauty pageant bol na ding laksom ni langa nuizarum ta chu traffic management le security ading azong ka het kilo wa hi le dangka 12 lakh sile kilometer traffic management bowling police uma so le security bowling state force uma central force uma cha 12 lakh sanction ki bol so ipi meaningless ahian ki sele government daudan in a kigel kinin tin ahin la a reasonable low dan cho security and traffic management adingan nak chu zat ki sengo cho kalunga dongin transportation ati ule lakna seyong thu khat jong ka sata nim phala ko na mi tamta achi le wale na diwa lakna jong thu khat ka sen chule nuizarum ta chu opening ceremony a drone land le sa na dinga he 40 lakhs somli ki go ahin opening ceremony adia 40 lakhs he kate chapa ka he kahin ko in jong 40 lakhs kilo do puntin kei kyo hiloin ka khupum pi win lo zone 40 lakhs e kahin ko wa ka lo mai thiu hin chu chi 40 lakhs so opening ceremony a chaining ki go closing ceremony also 25 lakhs sila kilomin sule miscellaneous a jong so 25 lakhs sai budget wang cho ba bare na samong na support he budget se mu che
มี gospel channel se di chat hi ho agenda hi lo be hi government sim do ding ho agenda he poi so pi pawin zong in ti tai Kukite lam kai bi ta akini nai poi tia khulang ki sam jing na lai hi lam kai ho zong mi pi ho da chu wa lung thai ta poi ki gel phat wa ngai tai social media la hen lang poi lai mun hi zong le alien mate zan pasar iti lo leo iti ding ham iti ji wa iti Tauve ka sei nom chu kilung khat lew hen koi man hi chana imo noi seo lo diu ka ta sani nanggel dan neu khat from Myanmar Tamu Township khagel dan jok si ken seitan iti je wa hiti wa hi bove iti je wa mi hon ei noi seo hin iti lai seo wa ima tha dio mi te chil thang mi hot mi te noi si hi dio hi ki gel phado ngai mong tai ei ma changnop sa na ding hi akoi mi pi hen lang alam kai hen lang akoi jong lang gel po tin i thi le thiu i hin le hino hununga i so ni pa ho mi ho noi se chan na lo ding mi ho za bol a chan na ding tu ai hon i tho hi apa khop se hi tan i tu cha te win gen the he so in tho wa gam nei lo wa mi khot noya gen the in tho diu zo cho ge lo hitin khapet chingin pan lao hitin hi boy nào hi gã xây độ riêng thì chết cho hi pon chỉ ha xây vào lệ thì chúng ghi nó khát kịch xây độ kịch đình ấy ngay bảo nghe thì lệ tuyên cả cam hụp bé chỉ khát cho mình hẹn in hình xây độ đa riêng cái tiền ít chân cho anh hết phật riêng rồi tiền ilung gel vàng ít xây nôm vàng hình kịch xây là vàng sữa đi lâu đi ngay hiến ngày đã dùng kitam đi ngay hi diễn sarpa Pakistan gam ko 40% to wang ko DLA ho occupied place hi bove enge Balochistan gam sung khalet ali na hin Balochistan thune khat seute India le Pakistan partition chung chang hin Balochistan hote khon Pakistan jong na bel nom lo India jong na bel nom lo independent am ho anum nom hiwin gamlin ta hiwin pangal mama hiwin ahin la tua amo who Urdu speaking hilo hiwin ahin la mainland Pakistan hon Urdu pau khu hunama thosa ding Urdu pau khu achung wa chi sa te te ding agu ro hin East Pakistan to Pakistan hon Bangladesh gam sung kasai khila West Pakistan to Pakistan hon East Pakistan anikidi to Bangladesh gam sung mi ho Bengali pau tho ho Urdu pau tho sa ding official language Urdu hi sa ding ti a pan anala je wa chu Bangladesh sung pin do lo hen chubanga chu Bangladesh ho abol law banga Pakistan ten Balochistan te jong he bol lo hen ha ta su gen theo sipai khat na itia ko vai pu khu mo hen 1947 apat Balochistan te he analung kim lo panai tawin 1947 a ko na hung ki phin to pe Pakistan in zong hunama Pakistan sipai hon partition zo zo wa chu hunama an to pha naw gama hi ja tu chana hi boin ho chip lo lai hi ke sit tho thil khat ga ki sei le tribe zo si ku kim pinoya ki khai khom ka sewa hi namdang te noi si chan jingdiu win om tai ku kin pinoya tribe zo si ki khai na deu hi agam la the jing tai Zalengam production na chinge ulu na thu sei ji hi lamkai ho jong hi asum lot the ji jong hi to hi koi siam hi jong le kuki te do di he na ti chu na chinge mai le chu koi siam hi jong le ei ho phat chum na dinga vai hom ding wang chum lo hi la hi Kukite ho ki to ding mala kukin pinoya tribe jo si khom ding mala
masanga zo United tia ni phut do cho tu Ahin Kukizo Council pom hon ada ha tabongwin tan hile Zomi Council hon atha bien hin tung do tawin Zomi Council President pa akasai khilin Zomi Council Chairman Mumson naulak tu ahis Zo United convener ining hitai Zo United hi tu ahis Zomi Council ho to Mizo People's Convention ho khom dan win akilang do tan Kukizo Council pom ho hi lo dan win do tai Ichi Kukizo Council noya hi Zomi Council ho to Zo United pom ho Mizo People's Convention ho hi lo lai hiuve comment kan sim katin na tange sa pa ina mite hi ase athim ngen atong do lo lam kai ho jang abol the ho thu bo la again the ho thu koi man la kham salo imacha hi lo dio hi ilung puru ikhel ta ka uwa ilung puru ikhel ta ka uwa imacha wang hi lo hil ding hi ni chi gal jong hi again trading ho mo si again trading in lo ya ha pi ho mo sang ya ha pi hong su khading ane le go tam ta hin chan ho mo si a chan hong su khading hi mi pi hon kilai nat pi hin gul chu khalowin gul gu he poi akiti banga he aina lo chan khalo ho yen thi he su thu khalo ho gale tu la melma ho bolgen thi thu khalo hon wang chu ichi galgu he I het lo du chu het sa hin hi ji hin e hon he hi zong le hen isu pi ho vin hi ta bang ha he su gen the na tam ta ein thu o hi het pi ho tin he su gen the thu na ho gim gen the thu na ho nei le go tam ta achan ho hi ai hon thu hu hi tin akhang I tu cha teo khang ge ya aviala he su gen the thu kit na lo dio zadang namdang ho noi si ichan na lo diwin I bon chawin panda chi taw hiti de be se ja se khil se walum kha le kingai da mutin tun la an koi ma atum be aka god pun lam kai ho ka god pun si so ho ka god pun chule nimal koi ma ka god pun I bon chawa I thim mo su hilowe ti he ka sei do nom hi ke jong thim ka kichan pui na ho jong khat cha thim sang ding alom nom po ve Kukite bon chawin thim mo ve ipan la danu I khel lawa hi le imacha hi lo diu hi ti hi a chaina in pen se do no me na bon chawin dam sel tawin pachinin phatheibu hen lang ilung tu bu kukilen mo so na dingen pachinin phatheibu pi tawen mangpha dam sel tawin